guys, karena kalau pengen long pini na tuhan isi kepacini na paklang ponja lambang lah pengen lo ini tu malong istame non dak bangke na tuhan pacini lo bike jom si company nang shot pula tangte ladak second hand bike dilar dulu lah sinala tu apaan adim bangke non pacini pop angpal bang nang lang dulu bomba bang so video interesting pingi bike dilar kunat lo gitu lah si kopi mah condition me pik lang lah pena price tame also lah bang new version jo lang me pik lang normal itu Labang kwan lo na tum sini madam like Apache BS6 bike lo lasi finally na tum han non bang ke paklang ponji lamang la pulo ladak BS6 bike la bang ke adam bang na tum kwan lo sini da utha normal tum maju tamina chalo taro puno guys 1 2 3 go adam bang ke 95 labang ke chiklo jol belang running dutulang angko BS4 lapen ke Discord bike labang stamina tu pakang pon po BS4 labang BS4 lo normal itu labang nang itu 45,000 only lagi price 45,000 ve lo na tu 45 pen silong pon ipo la pen solo so tum han sita me do scooty me pigala jo normal itu jo me big yo condition lagi jo ekdom direct itu dak malu registration ta dak masih number dak malu lalu finally na tu han pachini lo bike do piglang la pela dak do ulan apa klang ponji la si keceng bagi jut bang so video long stamina tung lang do nik thoroi kanu bhan pini ke starting di la bang ke jo Apache la bang ke 95,000 में सिजोरिक पो अकी मिलांग मात्रो चिकलो जनवे lang जो ना तुम्हार पचिनी लो लाहन लो Apache la bang BS6 जो किक ता आवे लगे डायरेक्ट सेल बैट प्लूम लगे दाम जीपो या अगारी ता कंडीशन में पिगlang जो कादो को बेस्ता में चिनी लो नंबर प्लेट bang paklang तो थे नंबर प्लेट bang के लगे Aki milang mati di mona tu na humri te dai ta melong ponik po angko second apa klang thuik fit po oh labang sta me Honda labang sta me new condition lang agari bang thang ta ave patumi lada bang krep che asap o jo hang dak lan chot lang lamang ke lasta me na tumhan 37,000 me na tumhan pidunik po labang sta me big lang condition mukha jo gari ta jo running o lang jo na tumhan labang te nampak lang po jo 1000 faru pho 7945 lang na tum normally tum nalang ding non lamang so bike stamina tum namji pote daksi dolo langko second apak lang bantu fit po oh labang new version labang stame me big lang jo normally new condition lang labang mute disqual cc bang ke 195 cc labang ke nar tum apak lang pon po labang stamina pachini ponik po pini bang stame labang ke only 45,000 na tum long ponik po normally tum lasi kado ka ve ladak bike dilar lo mai non na tum hana pachini lo a dilar kunat lo pulutang de description lo sigitok dolo hadak avidet kitok dukok lo pulote lahen lo na tum pachini pon lo lasi guys na lang tuik bomon non next am paklang buntu po guys labang ke sol so tum phanjo new version labang tame me piglang laga price kon na tum paklang pon po aprang si kon meter suli lo go dui go ilang yo na tum thek long lo ge new condition lang lasi tame itiva scooty lo jod me pig lata BS6 lo nona ki milo lata chiklo jonve lang ki use la sta me pilang 1,25,000 dormani to lo bai jori ala Apache phala socha lo sta me nalang dui non paklang ponik bom po hello guys kaudong kal benglong non and next now to man paklang pon to call la bangke jo entor lang du tong kaching honnai entor lo lage sol so supin so tame veg me aja kong te pik adam bang na tun lage ador sui go he matro 25,000 pen long ponik po normally tum new condition lang BS6 lo la stame ya normally tum na tum thek long lo yo la sinang humri non ki humri jati mang itu pan kitchen me jot pini gari dress tam paklang hello logo non bang ge gari jitu kabonai jadim tan ni nam paklang pon po alang li long non ni li nang humri bang lo la si kado ko besta mi main road athak pana ni poi nang ne ni poi binang ne adim maklo ma ni nang leg lo finally guys kal benglong protang te alang li tum same yo gari bunai thek quick finally la si kado ko besta tame alang li long na bonai non ampal bang ya nili men pe jong sila pen ke la nili youtube lang pe jong sina humri pulodang te adam sami comic chatji guys nale tum kado ka vi puhi tame la dak gari bunai mission lesson ni tame link chat he pigan la se kado ka vi puhi tame dalang bunai non la ni youtube channel kelang vera tum korte tum do an tame dagla na tum bai non agari non la bunai tangte to dolang la pen pini na tum grace nam baklang lo komane gari jong si second hand angji puhi tame alang li tum no tame long pon pol pen ni long tame amu ki pi pon dolo la si guys pani pini vlogs lo banganang tum han mana ke cheng mi jun baklang pon la di
দাদা আপোনাৰ দোকানত কি পায় ইয়াত চব বস্তু পাব বাইকৰ পাৰ্টছ আচ্ছা আচ্ছা চব পাব ন আৰু লগত আপোনাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকো পায় নেকি আপোনাৰ তাত পাই যাব ন আপোনাৰ বৰ্তমান কিমান দিন হৈছে ইয়াত বনোৱা ইয়াত 6-7 বছৰমান 6-7 বছৰমান হৈছে ন আপোনাৰ আৰু এতিয়া ক'ত থ'ব বিচাৰিছে দোকানখন ইয়াতে থ'ব আচ্ছা। ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত হয় নেকি নিশ্চয় আপোনাৰ তাত আহিলে পূৰা চব পাই যাব ন চব গোটেইখিনি আৰামছে আচ্ছা 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 থেংক ইউ আপোনাক সোধাৰ বাবে আৰু নেক্সট দিনা আৰু আহি থাকিম guys kaching hon ka benglong arat do ana phans tami nilihin penal tu phan pachi ni lamang lapuan lo nala tunon si komane bike nam ji lepen komane jong si scooty nang ji komane jong si tangka kom chet penang tum gari second hand kinang sot pulo tang tem nililong non dak description ong number pic po das nang tum description hin penal do description ong penal tum follow igra la bang so long na humrik non la penili channel subscribe lam te subscribe non la peng bell icon bell lam te bell non an par bang ke share ignon lasi nang tum han ningka che thejoi ni sila bang so vlogs ta menang bona iglo lasi finally nang tum han ke cheng mejut nang paklang pon lablo lasi pini bang ke kado next